Hrvatska je zemlja u kojoj se najmanje isplati biti obrazovan upravo u obrazovanju. I to nije moja politička ocjena, to pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. I upravo zato, prije nego što razgovaramo o najavljenom zamrzavanju plaća, odnosno kako to Vlada voli reći, zadržavanju postojećih prava, mislim da moramo odgovoriti na jedno jednostavno pitanje. Što mi u stvari zamrzavamo? Zamrzavamo li pravedan sustav ili zamrzavamo nepravdu? Premijer kaže da najavljene antiinflacijske mjere su temeljene na solidarnosti, na pravednosti, kaže da svi moramo jednako podnijeti teret kako bismo očuvali životni standard naših građana, kako bismo očuvali stabilnost gospodarstva. Naravno da se svatko od nas sa tom načelnom tvrdnjom ovdje može složiti. No, krize se jasno pobjeđuju solidarnošću, pobjeđuju se zajednički, ali ne mogu teret podnositi jedni, dok drugi taj isti teret nisu podnijeli, odnosno oni su pošteđeni. I upravo zato mislim da je vrijeme da danas razgovaramo kako je stanje u obrazovanju i sa plaćama u obrazovanju danas. Podsjetit ću vas da je 2024. godine donesena uredba o koeficijentima gdje su upravo obrazovni sindikati upozoravali da se obrazovanje ponovo podcjenjuje. Upozoravali su da se uredba donosi prebrzo, da se donosi bez socijalnog dijaloga, da se uredba donosi i da su predloženi koeficijenti ustvari oni koji neće ispraviti postojeće nepravde u sustavu, pogotovo po pitanju obrazovanja. Vlada je na to odgovarala da je sve skupa zajedno pravedno i da to treba biti upravo tako i da je upravo sada trenutak da te koeficijente donesemo. Danas, 2 godine kasnije, mi možemo reći i vidjeti točno, egzaktno tko je bio u pravu. Dakle, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna neto plaća zaposlenog sa visokom stručnom spremom u obrazovanju za 2024. godinu, jer su to podaci koji su sada izašli, ali se odnosi nisu u bitnome promijenili, bila je 1758 eura. U javnoj upravi i obrani iznosila je 1979 eura, a da ne spominjem zdravstvo u kojem je prosječna plaća za visoko obrazovanog djelatnika iznosila 2600 eura. Dakle, visoko obrazovani zaposlenik u obrazovanju prima 221 euro manje od usporedivog zaposlenika u javnoj upravi i obrani. A opet da ne govorimo o zdravstvu jer ipak je tamo možda i nešto drukčija situacija, ali razlika je 840 eura. I to nisu političke ocjene, to nisu ocjene sindikata i njihove procjene, to su podaci Državnog zavoda za statistiku. I zato mislim da je opravdano reći da se danas u Hrvatskoj najmanje isplati biti obrazovan upravo u obrazovanju. I to je onaj pravi apsurd naše razvojne politike. Jer s jedne strane govorimo o društvu znanja, govorimo o umjetnoj inteligenciji, o digitalizaciji, o inovacijama, o poslovima visoke dodane vrijednosti, a s druge strane upravo sektor koji obrazuje liječnike, koji obrazuje inženjere, programere, znanstvenike, poduzetnike sustavno zanemarujemo i sustavno manje vrednujemo nego druge dijelove javnog sektora. Drugim riječima, država šalje poruku da se obrazovanje ne isplati. Da se ne isplati onima koji ga stječu, da se ne isplati onima koji ga prenose, da se ne isplati onima koji svoj radni životni vijek posvete upravo obrazovanju djece i mladih. I kada je Vlada predstavljala ovaj novi sustav koeficijenata, obećala je objektivno vrednovanje rada, obećala je da će ispraviti nejednakosti i to je argumentirala time da su porasle plaće u obrazovanju. I činjenica je da su plaće porasle, ali zamrznuli smo još tada prije 2 godine u stvari jedan nepravedan odnos prema onim ljudima koji su visoko obrazovani i rade u obrazovanju. I onda kada govorimo o toj solidarnosti koju spominje premijer, mislim da ta solidarnost nikome od nas nije problem, ali prije svega ne treba je tražiti od onih koji su na začelju. Kada govorimo o pravednosti, niti pravednost nije problem, ali nije pravedno zamrznuti postojeće stanje koje nije pravedno samo po sebi. Dakle, treba podnijeti jednaki teret, ali da bi podnijeli jednaki teret trebamo najprije ispraviti nepravde. Zato pozivam Vladu da prije nego što krene sa zamrzavanjem plaća, a ima vremena da će to biti 1.1.2027. Hvala vam lijepa kolega Paus. Revidira uredbu o koeficijentima i izjednači sve u javnom sustavu. Hvala.